米德伦的罗米阿米阿祈祷每一天。Kaos orinai ku falujo米德伦的大棒，诚心向主祈祷。萨利嘎嘎马布隆平安。Malatsai kita milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。suar sa ku tabang to lafak mi sungila ji arun to lau ami paakhiu to safang sisay aakhiu saan i kasalakan 30 sa kapito atusir。 上主说，每天早晨亚伦来整理灯盏时，要在坛上烧芬芳的香。出埃及记30章7节。萨利嘎嘎奥伊蒂亚伊pakai ni i pipaakiu no Israel atamlaw patahkar to nika soolin no falutsot nangra mitolon to tapang ta usa fangsisay akiu ko ni patsakatan ni Aron i o tolong no o tingalaway o sinanutay ko falutsot ningra mitaong to kawas sa ay pipatsafa ko pitolon ningra。当时的以色列人是以烧香表明对上主诚心的祈祷，而亚伦烧了芬芳的香，表示他以圣洁庄严的态度敬拜上帝，不是随随便便的向主祷告。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangau yo usulinay ku falutsua aku mitaong itiswanan i。Utolong no mipatsakatay kako to sa fangsisay sapato aya itiswanan. Zai kaza o rahkeray ko falutsua iso amilayap to nipatsakatan ako ataong ato tolon。 上主啊，我以真诚的态度敬拜你，就如同向你献上馨香之祭一样，而你也必定悦纳我所献上的敬拜和祈祷。Pakai ni itaramanay ang tapang Ji Yes Kristo amitolon. Amen。 Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。